Emisija Šetam i pričam uživo iz tehničke škole u Jagodini, a evo, normalno, bez đaka je još uvek škola, ali sa davaocima krvi, humanisti velikog srca imaju akciju vrlo brzo. Saša Likić je moj gost, predsjednik ovog udruženja, posle Skupštine, evo odmah i akcije. Pa priprema je krenula, mi otvaramo sezonu ove godine u Jagodini, a mislim i šire. Tako da očekujemo, s obzirom da je već 100 do sada bila, znači očekujemo to nešto malo više, oko 150 jedinica, to je nešto relativno za ovo doba, a inače drago mi je da su se odazvali i davaoci iz Republike Srpske i Crne Gore. Došli su nam iz Zete, došli su nam iz Nikšića, iz Bara, došli su nam iz drugih gradova, a iz Republike Srpske Bijeljina, Banja Luka, došli su nam iz Ugljevika, došli su nam iz Višegrada i očekujemo dobar deo iz Srbije, naravno ovi koji dolaze iz ovih gradova tipa Čačak, Užice, Ivanjica, Trstenik i tako dalje. Naši Jagodinci, oni su već jutros pokazali dobri, krenuli su rano, a nadamo se u ovaj nalet oko 1 sat da dođe još njih 20-ak. Da, akcija je krenula u 8 sati i traje sve do 14 časova. Normalno, grad Jagodina je pomogao ovu akciju, tako? Naravno, Jagodina i opština uvek nam izlaze u susret i u obilazak Zoološkog vrta, muzej voštene figure, sami prostora i bez opštine i dobar deo donatora koji su nam izašli u susret, ovu akciju ne bi mogli da napravimo. Da, gosti kada dođu ne dolaze samo na jedan dan, već... Da, dolaze na 3 dana, obezbeđen je smeštaj, izašli su nam u susret, dobar deo mogu da pomenem i ovi privrednici koji su bili i u smeštaju i u, kao što je Papirko Lav, Zoran Vasić, da, on je uvek poznat po tome, znači izlazi nam u susret, ima Bureković, internat, naravno. Večeras idete do Rekovca, tako? Danas idemo u Rekovcu, oni su nam izašli u susret, obezbedili nam prostoriju i nešto nam pomogli od hrane. Hvala lepo, Stale, a ja idem do jednog od gostiju na ovoj akciji. Marko Skrobanović je moj gost. Marko, vi ste iz udruženja Kluba dobrovoljnih davalaca krvi Slavko Vulević iz Zete. Iz Zete, to je predgrađe Podgorice, je li tako? Bilo nekad, sad smo posebni. Jeste ponosni sada na to kada samo kažete iz Zete, naravno. I dok smo bili zajedno, isto smo se govorili da smo samo iz Zete. Dobro, nema tu svađe. Nema, sve je to bratsko, ali... Ajde, reci mi nešto o motivu uopšte učestvovanja na akcijama van Crne Gore. Pa, tu smo, sve smo mi to, što bi rekli, non stop se spominje ta stara država Jugoslavije, svi smo mi braća, što bi se reklo, iz komplet Jugoslavije, tako da uvijek smo tu jedni za druge da dođemo da pomognemo maksimalno, ne samo u ovome, nego u svakom vidu pomoći koji treba. Koliko je vas došlo? Nas trenutno 3. Zbog obima poslova i zbog ljudi obaveza. A reci mi, Marko, da li ima tih nekih uzvratnih poseta kada vi... Da, naravno. Koliko je vaše udruženje, kako se zove vaše udruženje? Klub dobrovoljnih davalaca krvi Slavko Vulević. To je vjerovatno neki vaš član koji je... To je, da, bivši naš član koji je nažalost preminuo, pa po njemu je dobio klub ime. Koliko ste vi aktivni tokom godine? Naš klub se prije drugačije zvao dok je on bio predsjednik društva, pa smo preimenovali u njegovu čast. Nekad je bila klub dobrovoljnih davalaca krvi Željeznička stanica, bar pošto smo pretežno željezničari. Marko, hvala lepo, nadam se da se prijatno provodite ovde. Kad ste došli? Došli smo se juče. Juče smo učetku dan. A, idete tek sutra? Tek sutra, naravno. Tako je. Bio je to Marko Skrobanović, član udruženja iz Zete. Eto, poštovani gledalci emisije Šetam i pričam, toliko uživo iz tehničke škole u Jagodini, gde akcija traje sve do 14 časova.